Podržavajući potrebe žitelja Paraćinskih sela za okupljanjem u domovima kulture, opština Paraćin nekoliko godina unazad investira u rekonstrukciju, adaptaciju i sređivanje uglavnom dotrajalih objekata, izvodeći radove prema prioritetima u zavisnosti od stanja objekata. Radovi se izvode fazno i tamo gde je neophodno, najpre se radi na zaštiti od daljeg propadanja. Buljane je jedno od sela u kome ponovo živi folklorno društvo i ova stara sala u kojoj se nalazimo obično vikendom prepuna ljudi. Da bismo stvorili uslove za korišćenje ovog objekta koji godinama je bio van funkcije, morali smo prvo da radimo radove na krovu, pa na plafonu samog objekta da zaštitimo objekat od daljeg propadanja i atmosferskih uticaja, a sledeći radovi koji će uslediti, nadam se, tokom ove godine jesu radovi unutrašnjeg uređenja, dakle mora se potpuno rekonstruisati bina, mora da se srede podovi, dakle stolarija i sam objekat unutra. To nisu mali radovi, dakle to nisu mali investicije, pošto se radi o zaista ogromnom i starom objektu, ali kao i u drugim selima i ovaj ćemo privesti nameni samo uz razumevanje meštana, da za to je ipak potrebno neko vreme. Naš je cilj da sve domove kulture u seoskim mesnim zajednicama, tamo gde za njima postoji potreba, da li kroz folklorno društvo ili kroz pretvaranje objekta u salu za rekreaciju, što je u nekim selima zahtev meštana, sve domove dakle da prevedemo nameni i radit ćemo, kažem, prvo one objekte gde već postoji namena, gde već ljudi žele da koriste ovaj prostor. Rekao je obilazeći Dom kulture u Buljanu posle završene jedne od faza radova u okviru projekta kompletnog uređenja objekta. Za samo nekoliko dana u renoviranoj sali doma organizovano su 3 dešavanja: smotra folklora, osnivanje folklornog društva i prijem budućih članova, među kojima je veliki broj dece. Možete decu da dođete, znači u subotu kada je nova proba od 17 časova. Kakve su reakcije meštana kad su videli ove radove izvedene? Pa mnogi su čuli o tome nešto, ali nisu bili uvereni, stvarno misle da su to samo priče. Krov smo uradili prošle godine, sad kad su videli ovaj spušten plafon i kad sam ja objasnio šta su još planovi, znači uređenje celog doma kulture, znači svi su bili oduševljeni. Kaže Dragan Milenković, odbornik koji u lokalnoj skupštini zastupa interese meštana Buljana u cilju rešavanja njihovih problema s provođenjem poslova kojima se kontinuirano unapređuju uslovi života u tom kao i ostalim selima Paraćinske opštine.